Ya. Terus kan terus sama lo tak lu dulu nak. Bener nak. Bendungan gerak. Pergi dulu mancing. Cari ikan. Nah. Bro, Mancing malam di bendungan gerak. bendungan gerak. Kita target ikan patin. Ini bersama tim. Ih, di bang kami. Belum, ternyata dia sendiri yang gerakkan pancingnya. Umpan ikan Apa itu? Apa? Kambing. Ini ada tim. Ada rasa tak kalah pan. Kalau lu tuh ya. Dan apa? Tangan nang. Turu. Lebih mahal itu harganya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Aray. From up here, the world seems small. We can sit together. Udah mau kemana kan? Bro, mau minum kopi dulu bro. Ngopi-ngopi. Kopi. Jadi kita ke lokasi bawa bekal. Karena di sini penjual jauh. Ada sekitar 2 meter. Oh, dekat jadi. Yang dari rumahnya. Tim mancing mana? Mari bro. Aman ada terus. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be. Begini saja. Kemarin untuk apa dia, Wan? Great outdoors, forever free. You and me